Partia kathopuite tukin zinga hehun kan manna pathian nena kan hunte min kol tirtu bu ai chi sirong bola tele kan candidate jom tak uming te ate ITI mi puiten jawain chi bai ka bu ka cheu an choi tong khan coming to Joseph lal himpuya ania pathian le mi puite zara MLA Trump ni sarkara mo purna la rong bolin kalom vea hei tukin zinga hian van nei ka inti le maya helai mun kalau kala kan function nei na chaklam pangi kanan ena Mizoram civil pensioner ITI vengin hoarding moi tak thatak kanan ta langa aya upaza Mizo ni tinuam tu ti anantara ay upate za thiamin ti hi pulian dala lapua dunlai Mizo na minakan mamoem emania pulian dala kha kapapa kapuania kan function na nei bulloka khotlangin ay upate za poi mozia kan pensioner tenin antar te hian ITI venga hian ka zalenna sutin ka ria ka intinei tu sotani tungin singa hian hun thata kan manghowa hun rei tak man ka tumlo amai ro chu khongai takin kan thu soite uluk taka min ngai thak saka ngai tuana min sen sak turin kan som cheu ani pakatna chuan Nimina Khan India Parliament zanrei taklangin an chukhoma chuta chuan India rama MLA constituency ti dang lamna BJP tena an du dananga ti dang lamna bill an puluta ten meichete reservation Andu da nanga siam na tur bil an pulut boka nizan zan lai khen khan parliament in nial na le soi ho na oma amai ro chu andu angin atlang zo talowa voina hian Mizoram party lian tak tak pathum kan oma MNF party te chuan BJP tenen NDA kan thokova original member kan ni antia then voina ruling party ZPM te chu Lok Sabha Rajya Sabha kan MP te po Lok Sabha po ruling lama athuani kenia ro chu India ram zalenna sual tu le India ram hi nam chi rang rang Sakhaw chi rang rang omna ania wangin in ngei tlang ta kanom thena turin kan zalenna Mimal zalenna te nam chi rang rang culture room halna te Sakhaw rang rang betu te zalenna te hi huhim tul kan tia chutiang kenko tu party chu kan nia tukin singa po hian kain chuang hle ani Mizoram kan ko ran lian Mizoram Sinod te Mizoram Baptist ko ran te UPC te po ani Salvation te po niang chu Mizoram po na Indiaram chunga mission field tam tak nain missionary te kan tira voina chuan kan missionary te report chu rongbol harta le mai tiani kan mission field kan missionary kan pastor te chu khopuya te po posting nei lei theilowin thingtlang a te po anhun mai posting te an siama rongbol harta le mai heng zong zong hi Kaini Congress Party chuan India ram chu democracy ani Sakhaw zalenna ramani tia Sakhaw zalenna te nam ti dan culture room halti kan tumania chu wangin Mizoram party lian pathum te hi voina RMC in khan campaign kan ela hian ITI mi puite hian kan trobul hi khongai takin min ennon sakula min ngai tu apui wala voina ruling party ZPM te hian tu tenge anjuk support
Mizoram MNF party den tu tengan juk support an support party voina India ramaro rel mek tu te hian engeni an kal pui mek ti te po hi khoi takin min ngai tu non sakula kan tua chuwangin India rama Sakhaw zalenna te nam ti dan culture zalenna te om thina turatan kil dina tanga kan tran atula chutadana signal poimo tak pakhat chu AMC a Congress party alo sarkar hian India rama Sakhaw zalenna kan duna te India rama trong sang zalen ta kan man theite culture sang zalen ta kan chen ho thena te hi kan dua kan ta langani ti riin kan candidate puming te a Congress party official candidate min vote sakturin kan som chewani thurai ta ka soi lowang thil pakhat ka soi le du chu hei hi ni karma sakhan aizol press club a press conference kan ya chuda chuan Mizoram healthcare scheme hi scam au mek ani ti thu ka soya anron nial ta lai laya nimasela achang tu minister zom takin chan mari ko na kar top lama khan thu soya chuda chuan scam au mani ti apom puita ni voina hian Mizoram health minister in healthcare scheme kan man mega hian scam au mani ti aron pompuya aron soi chuak te UT pa kalo mua wanglani chanchin bu kalo mua apoi ka tia huna hen kan antar lang duani sarkar mi pui paisa private company emo private players ne na man don reng chuan law and judicial department in hei sarkar paisa mi pui paisa man nan a hi mem adikem ti hi an endik veka an vetin voina hian hospital tam bekte nena kan tho na hi vet lo ani ten kan health minister zom takin han CIC right information and call to lian ber te chuan Mizorama buan turani le ni lo thu buai an soya hei hi RTI na tumle India mi puite zalenna niya India constitution ani India ramaro rel na dan ro rel sang ber Supreme Court point voi tam tak alo soi toni chuwang chuan nimina khan heng inrema zong te puang zarula tunu apo puang zar zel ro antia nimasela sarkar chuan puang zar ngam lovin al apil letani langtlang sarkar ni in soi hian thuruk anga ema chu mai ni lovin dim empanel hospital MOU kan la jiak loti kan health minister in chan mari ko na asoya MOU an la zia lote hian Mizoram sarkar mi pui paisa MR an bil theni heng dei dan kaltatania chu wangin Mizoram healthcare scheme a hian scam lian pui tuna hian au mek ani ti hi kan soi meni lovin kan health minister nge in aron puang ta heng te siam thale turin wanai congress party chuan kan nge na kan phu tak meu ani wana hian NT na khai khin na pakhat chau ka soidu mi pui van tlang ti ti a hian kan healthcare scheme te chu a tha ni lom ni khasle sin poisa choi ngai lovin dam doina kan om theya anti alomom mitam takin anchor kan lompui emani nimasela achor ve theilote anduna dam doina enkol theilote tam tak anoma Mizoram chunga inen kol harsa phailam kalngai zel bil theilo sumle pai tam tak sen ngai pui rokna ni kan tia chumi ba ka chuan state tam tak zinga Meghalaya sarkar healthcare scheme nen ka khai kin duni ZPM sarkar Mizoram sarkar ina healthcare scheme atia chuan mipuin aniam bera sang ni zanga kan thongai sanga kan thongai
cheng singa kan thongai chuda po chuan hospital khan bika kan in entira kan nom thin voina hian ITI mi puile aizol mi puite hian khichiang selaka tu oma Meghalaya Sarkar Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS Meghalaya Healthcare Scheme ma chuan cheng khat ma an choi lo Aadhaar card an peya Aadhaar card nen an linka ti chuan Meghalaya State Chunga Hospital zong empanela cheng nuai nga le sing thum a thlonin khas le sin anin enkol theni Mizoram ma chuan mi theiber poin cheng sang ni zanga te cheng sanga te cheng sing khate kan choyangai kan duna po kan len enkol theilo lenghal Meghalaya Healthcare Scheme MHIS a chuan cheng khat ma mi puin an choilo Aadhaar card Indiram State danga man choi tur tam tak omani chu wangin Mizoram le Meghalaya khakin po hian kan ho tu te hian mi pui nena sum lakhoma chumi tanga in enkol na company private company ang dewa tian tumi adiglo mi pui phuri thi anna salu tu ni kan tia tu chu voina hian kata lang du ni chu wangin he thili mi pui te tan phurit ania wangin siam thatoi turin kan phut ani apathumna chuan poisa lap stam tak oma kangai tu hian amak ti kanaya central tang kan poisa tu don tur anoi sang bi tam lap smasila poilo ti comment ka muwa sang ni le paria ta congress sarkar akhan anu kum ni vela khan financial year tum khada chuan poisa alapsa kan hau tu te an buai em an mangang em engting ne alaps engwan ne alaps engting kan ti laps lo theng an tia theni kha chu wangin tun huna poisa man tur avan te lu nen central sarkar atanga kan don tur kan hu tur pe para min pek sa te po mang theilowa kan tilap sa chung lap se po chu poi tinala nei lo te hi chuan engwangin ne aizol khapui an siam thadang o kati khoya poisa ne aizol kaya tangania chu wangin trong ni lovin thil ti hi apoi moni ti hi vuna hian IT mi puite hian min riat non sak kadua ani hi lepse ngam ani chu wangin thusoi thi he wat atan le aizol khupui enkol turatan athoga thok chi sumle paya midang ta dana ven thon ngai lo midang ta dana in pethin khotlang ko thana mitrang kai uming te a lo vot ne turin in khoina karun dil ani vona hun thatak mai kan ne ya alo mom katia mania ka soi do wangin press conference me kan do wangin healthcare scheme thavia an soi te po Meghalaya chuan Aadhaar card nena in linkin cheng khat ma choi lovin hospitala private hospitala sarkar hospitala khas le sin poisa pek ngai lovin nuai nga le sin thum thleng kum khachungin